Munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi niwenda ndongoi ilembatani ya Ukamba kwivathana kauwa kiuteti na kumaala wa Ukamba kumantha utongoi wa kivila cha usumbi ndongoi ya kyama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka aine na kuya matungulu Mwangangi awetakana kumaivindani ya tene ndongoi cia Ukamba sithitwe yukita kindu kila kietae kivuthia ilembatani ya Ukamba na ni vinda isio ndongoi cia Ukamba kwosa moloto ungi na kutetea isio sio vamwe na kimena na ingi maunduni mamivaka boni mutisya ena mauvo. Francis Mwangangi nena nthini wa sikalosya unenanya na ene nthi ulwa maendeleo na thukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku awetakana atongoi ma Ukamba methiro na nguzaniso ikonetie utongoi kwa miaka mingi. Nguzaniso ila itaithitwo na uteithio kwi mwene nthi ilembatani ya Ukamba na cielevetano nacio na atongoi ila mevo umunthi. Takwatisi kau marehemu Mulu Mutisya akwatia kau nangi mwana waitu wa mogitana the end resort na kamba kwasya na taisi hata ni mwizi mwaka witu wae na kuona museum wasongangi bwata akamba tikwetenye takataka utebalawa toka suma dhala medho kanga in the scene oka multipartyism utongoi waitu ambaye na the next 6 ulawukita Kalonzo Musyoka mbwangalikwe na chale tingilwa bangwa mbwangalikwe mana kimana the end resort yu awetana chavatani kuthukuma mwene nthi na kuweta ngwato nitonya utethia mwene nthi lwa mundu makoneti maende isioni cia Ukamba na muno atongoi ma Ukamba kulilikana ndongoi ila yekwetu kutuika musumbi wa nthino ya Kenya umite nthino isio cia Ukamba na wivata makaenda kuna na mwene kwa ene ndino ginya metho na moloto Musyoka na ngerekanyo nzeo ya kwithwa na umwe. So in this case we want a unit of purpose, a unit that will deliver. So in this case I appeal to our people, please let us remain united. The other day tumetembea hapa tulikuwa tunasema ni mheshimiwa Matungulu, hapa tunasema ni Lucky, tunatembea tunaenda Tala tunapata kataka, anatupatia maji, anatupatia chakula, tunasema ni yeye na yeye anasema ni sisi. Sasa we are in the same party, a party that is likely to produce the next president. Alafu na sisi tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Are we doing service to the people who elected us really? Let us unite, and in that unity we will allow our senator to play a role. We will allow our MP to play his role. We will allow our woman rep to play a role. We will allow our governor and our administration to play a role. That together tutakuwa kitu kimoja na Kalonzo will not come here to sit down Mwangangi and somebody else awaambie fanyeni kazi pamoja. Otoi wetakana isio cia Ukamba na muno kauntini ya Masaku ithuri sukuma muno nthini wa maundu makoneti mivaka ni kumana na nguzaniso cia atongoi ila maendete utetea mwene nthi na mivaka kwenda na usukumwa na isio cia Ukamba kwenda uvathulilwa ute tikwatie kau na alati ukwatie kau what it means tiende ya usukumwa mavako tisukumwa ni ilobi kuma ilobi na kuya naka kitengela na Masaku omonde dekadiado niki mwendo si bwa tongo yele mu bwa mwe bamambo kakimane ibombela ona bati matungulu mheshimiwa ni bwa ya Kalonzo lakini on the other side ndiwe mukozoa ngavana no useo lakini yuti kwatu neomba mwende na usuku mwani lobby on the other side here Kiambu is also coming, the whole of Thika East zaiba Masaku imeenda mukweti kawa mundu na mwana inya mukweti kawa mundu na mwezo kuwe ndia kamba mwenda tuendeze to the members of parliament from this county ya Machakos, particularly wale wako pande hii imeenda sana Maboko na Matungulu. Tumesukumwa sana Nairobi, Kiambu, tumesukumwa na Kajiado, na badala ya hiyo hawaoni wanaangalia siasa mbele. I'm cautioning them, please look back. Tumeenda karibu, tumesukumwa from airport huku Nairobi, tumesukumwa mpaka huku because our focus iko mahali ingine. Tuangalie, hatutaki tupoteze side hapo because itafika mahali tuanze kuambia tunachagua yule mtu tunaona utaenda kuchunga mali yetu. Yuendekethia ngwatanio kuma atongoi ma isio cia Ukamba yonelelwe kuria kwa atongoi ya lange menza wa isio cia Ukamba na atongoi ma Ukamba kwenda na umala isio ni lengi kuoya ndongo ya chama cha Wiper kura nonka na ithiwe president wa nthino ya Kenya. I will be happy when
our MPs from Ukambani wanna befriend other MPs from other regions of the country, but now to support Kalonzo Musyoka. Not internal feuds, internal wars, and unnecessary here. I would wish my boss, Governor Wavinya Teti, aende tumusikia kwa Mambiie kwa wanga, aende wapi, akitafutia watu kushika Kalonzo Musyoka mkono. That is the unity of purpose we wanted. Because wanajua nyumbani hakuna vita, we are united and we are waiting to do what we are supposed to do. Si ni sawa sawa? Tungeomba seneta wetu tumuone kule Mandela. Kwa sababu anajua nyumbani iko sawa, anatafutia mtoto wetu kura na urafiki. So Ukambani tukuwe na utulivu na tukuwe kitu kimoja. Kauntini ya Masaku, nyenitoa boni Kwitisya.